Haga jinglekai FA Cup ka Manchester City Persha ya ka Arsenal. Haba phai shakane ka jinglekai haga kella step jong ka jinglekai omdon kino ki bala batan khijal. Henry Day haka kella mit kata haka minit ka ban riu peusau lengbau nathan ake ulayo batan khijal nagamanta ka Manchester City. But day lengba ka shigul ka Manchester City kalala bat Liem ya ka Arsenal haka kella ka basau jong ka tournament. Haka jinglekai League 1 ka Lawrence kalala bat Liem da R lakaway Persha ya ka Rennes. Haka jinglekai Serie A ka Bologna kalala bat Liem da R lanot Persha ya ka Spezia. Haka jinglekai Bundesliga ka RB Leipzig kalala bat Liem da R lakaway Persha ya ka Stuttgart. Haka jinglekai Indian Super League ka Mumbai City kadang peteng ban Korea ka Jingjob adin bagalala bat Liem ya ka Jamshedpur da R lakaway. Badleng bagana ka Jingjob ka hakli du jong ka mid ya kai point bat katam hadu nyau point ya ka Hyderabad ka badon kerdat ka R. Hadu menta ka Mumbai City ka Klempat Syarem haka jinglekai ISL jong ka haka ka Samoy. Haka jinglekai quarter final jong ka African Nation Championship ka Algeria Persha ika Ivory Coast. Haba phai shakane ka jinglekai ka Algeria ka hapan ya lekai tang shipheungut adin bau goalkeeper jong ka ulayo priang ya ka red card ka minit ka balai peusau ka Ivory Coast ru ka hapan ya lekai tang shipheungut adin bau defender jong ka ulayo priang ya ka red card lengba ka jingerap jong ka VAR. Batshwa berkut ke jinglekai lengba ke penalti balai rap ke VAR ke Algeria kalayo ban tiap ya ke shigol agan ke jinglekai bat lengba ke shigol ke Algeria kalayo ban rong sya ke semi final jong ke African Nation Championship mentau senam. Hagwai pat ke jinglekai ke Senegal kalayo ban rong sya ke semi final adin bagalala ban Liem ya ke Mauritania daiwei lanot. Haka jinglekai Under 20 South American Championship ka Brazil Under 20 kalala bat Liem da R lakaway Persha ya ka Paraguay Under 20 badleng bagana ka jingjob ka Brazil kalayo penrong sya ka way pat ka round. Hagway pat ka jinglekai ka Colombia Under 20 kalala bat Liem ya ka Argentina Under 20 daiway lanon. Badleng bagana ka jingsya rem ka Argentina kalakut ka jingya ilti jong ka ka tournament kan baka Paraguay kadang diolat penyelekai sya ka way pat ka round.